M23 kama na wagombozi wetu wakuwa kutugomboa kushida tulikuwa nayo ya unyanyasi na kuuawa kila mara. Wakubwa wanakula, viongozi wanakula, wanatutesa si watu wa hali ya chini hatuna ya kusema mbele yao. Tutaishi na watu kama gisi wanakia, tutawashika mikono ndoa kuwa wetu, tutawasamehe, tutawashimia sana kabisa. N'urukiko rukuru rwa Sud Kivu. So abantu hose nkuko muri kubibona turagenda zose tubibereka aho tugenda tutari buvuga amashusho, tutari buvuge ariko turagenda tubereka amashusho, kandi mwihangane uko turi buvuge kose munezezwe n'ibyo kuko umwana watashi wabo nkuko umusaza yabivuze uje wabo. Mwiriwe neza rero nshuti bakunzi, turi hano mu mujyi wa Bukavu kuri tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Nkuko twabibemereye kandi biri mu nshingano zacu, uyu munsi twaje kubatembereza umujyi wa Bukavu. Twahereye ku mupaka wa Rusizi ya mbere, tuza tureba uko ibintu byifashe. Aha rero turi ni Rabote, turi hagati y'ibiro bya guverineri ndetse na Palais de Justice, ndetse kandi turi hafi ya commune, ndetse aha hantu na hantu hari ibiro bitandukanye by'ubuyobozi, ndetse kandi na hantu ubona yuko hagerageje kubera imirwano y'akanya gatoya, ariko kandi nta bintu byinshi byangiritse muri aka gace haba mu biro, uretse ko ibiro nk'ibiro bya Justice ubona ko hakinguye, ndetse ukabona ko hari bimwe mu bikoresho wenda abaturage bashobora kuba barangije, ariko kandi noneho kugeza amagingo aya ngaya abaturage batuye muri kano gace bari kutubwira yuko ibintu ari amahoro, ibintu ari byiza. Kuva AFC M23 yagera hano muri uyu mujyi nibwo batangiye kubona umutekano, nibwo batangiye kuryama bagasinzira, ndetse n'abikorera ku giti cyabo baba abamotari baravuga ko bashima umutekano barimo guhabwa na M23 magingo yangangira ngo mwakurikiye neza ikiganiro tujyanye n'umumotari waruraha ngaha. Reka dukomeze tubazengurutse uyu mujyi, ndetse tujye tubagezaho tuberekeza ku hari ibirindiro bimwe na bimwe bya FARDC, tubereke ibisigazwa by'intambara byagiye bibera aho ngaho, ndetse tujye tunabereka ngo ese ninde watsinze uru rugamba, byamusabye iki kugira ngo arutsinde, ese warutsinzwe we yabuze iki, ese ageze hehe, ibintu bimeze gute muri uyu mujyi wa Bukavu. Nimukomeze rero mubane na Iwacu Films muri uyu mujyi wa Bukavu. Murakoze cyane. Habari yako baba? Mzuri sana. Wewe unafanyanga kazi gani? Nafanyanga kazi ya kimotari. Ya kimotari. Sasa saa hii siku zingine mlikuwa mnaishi aje? Kulikuwa vita ya wazalendo na FARDC na pamoja na RETA. Sasa FARDC ndio RETA. Sasa mlikuwa mnafanya aje, ilikuwa inaendeka aje? Tulisikia ile malalamiko ya vita fasi zozote. Lakini tukatumika kidogo kidogo tu. Watu wa RETA watufungia kanjia ya Kabambi kutoka hapa Rabote hadi Ruzizi Premier. Ndio route principale walikuwa wanatuzidia njia na kutunyanyasa kila mahali tulipo, kwenye maparking, kwenye fasi yote tulikuwa tunashimama, wanatoa mamoto, tulipisha vikali, vitu mingi sana, kutrakasi ya mbasa sauti. Lakini saa hii mmepata, tunaweza sema mmepata wakombozi M23, kwa tuseme wewe unaishika aje ama unaifuata aje? Tunasema tumepata ugombozi, tunashika M23 kama ndugu zetu wa kutugomboa katika hii hali tulikuwa tulishapitia kiasi. Watu wanatusumbua sana, tunasiwa. Ni kwa sasa tunasikia roho iko mzuri. Tunashukuru na Mungu atusaidie viendelee, kusikute na vingine ya kutambuka pale. Ile gisi viko kabisa, tutashika amri zao na washika amri zetu kama sisi wa Kongomani. Tulikuwa tunasikia hapa mjini Bukavu palikuwa jeshi la manchi tofauti. Kulikuwa jeshi la FARDC, tena kulikuwa jeshi la kutoka Burundi. Mlikuwa mnaishi nao vipi kwa hao majeshi kutoka nchi mbalimbali? Hiyo jeshi walitaka kuhusu waende wasaidiane vita ya M23 na wa Kongomani FARDC. Watu
President kalipa wale wasoda kuhusu waende gombanisha ile vita. Ni kusema Mungu alitusaidia, ile vita ikupitikana tena, tunapata wa kutugomboa. Tunaishi nao vizuri, hakuna shida. Hao askari kutoka Burundi walikuwa wanaishi vipi na raia wa hapa Bukavu? Hawa askari kutoka Burundi hawakuwa na tatizo yoyote. Walikuwa vizuri kabisa. Walikuwa hii FARDC ilikuwa inapea watoto mabunduki kuanzia kwa miaka 10-11 kupanda juu. Sasa hao watoto tuseme kama wako na mabunduki bado ndani kwa manyumba. Wasai akingaliki na mabunduki nyumbani, tunapenda wafanye musako urki warekipere hizo mabunduki, wale watoto wasitutrakase makarti. Tulipataka antuka hakuna amani depuis vendredi ba dimanche. Kuibiwa, kunyesiwa vikali jua hizo mabunduki. FARDC iliacha watoto kusumbua sana. Wakati huyu tunahitaji wale watu walishafika wakamata hizo mabunduki, nao watu waweke fasi moja. Wakati huyu mwangariki mnasikia mlio wa silaha ukiwa magharibi hawa mchana? Hakuna hata mlio, hata tunaishi kwa amani kabisa tangu dimanche. Basi hakuna shida yoyote. Tukikuwa hapo tukimalizia interview yetu, naweza uliza aje sasa, tuseme kama saa hii kama M23 imeingia sasa, mtaishi aje nao? Tuseme kama kuna wengine walikuwa wanajificha FARDC na Warundi hapo kwa manyumba, sasa mtaishi nao aje? Sisi tunapokea M23 kama na wagombozi wetu wakuwa kutugomboa kushida tulikuwa nayo ya unyanyasi na kuuawa kila mara. Wakubwa wanakula, viongozi wanakula, wanatutesa si watu wa hali ya chini chini. Hatuna ya kusema mbele yao. Tutaishi na watu kama gisi wanakuja, tutawashika mikono, ndio wakubwa wetu, tutawasamehe, tutawashimia sana kabisa. Amri zote ni nzuri sana. Mmefanya vizuri kutupea muda wenu. Asante baba. Merci sana. Nkuko twabibamenyesheje, turi kubabwira twagiriwe umugisha wo gutembera iwacu, turi gutembera Bukavu yose nkuko muri kubibona. Ahandi muri kubibona ndi kuri rompuwe, hanyuma baragenda babereka twegereye na guvernora, twegereye n'ibiro twegereye ngo na komine Ibanda, niba ari Ibanda niba ari Imbanda, twegereye n'urukiko rukuru rwa Sud Kivu. So aho hantu hose nkuko muri kubibona, turagenda byose tubibereka, aho tugenda tutari buvuga amashusho, tutari buvuge, ariko turagenda tubereka amashusho. Kandi mwihangane uko turi buvuge kose, munezezwe n'ibyo, kuko umwana watashi wabo nkuko umusaza yabivuze, uji wabo tashakirwa inzira. Rero niyo mpamvu rero turi mu munezero mwinshi, twongeho ngo mwinshi. Narabwiye ngo je naratashe, natumyeho n'uduhuzu, ariko n'uduhuzu abazaduwe abanyakenya banani ba Chiku na ba Karo n'abandi babiheze. Jewe naratashe n'abanjoki n'abandi bose, ini wacu ni banya n'abantu tazavara, abantu bari barataye amazina yabo ku mupaka, bakuraho amanyuguti, batazanya ku mupaka, bazitore, bongera bazitore, kuko dusubiye mu gihugu bagenda batora izanya bagiye bata baziteranye kuri yabo, bagiye batanya bakandika Bitanga, Nduhura, bene utwo ngutwo, kandi yitwaga Nyabitanga, Nyanduhura, bagenda bayata gutyo, ari bagomba kuyatora yo yose. Rero nkuko muri kubibona, turagenda tuvuga, n'abashitsi batangiye kuza, ndi kubabona imbere yanjye. Rero turakomeza tubane umunota ku wundi tubereka amashusho, baragenda babereka nkuko twabibabwiye. Turi muri Bukavu rwagati, turagenda tubereka ahantu n'ahandi abashitsi twari dutegereje batangiye kuza. Rero mukomeze mubane natwe, turabararikira gukomeza kubana natwe. Rero nkuko turi kubibereka, ibi biganiro biraca ku macano menshi, turaca ku macano menshi. Hari Murenge Today, nikiya kinyamakuru, Iwacu Films, no kwa Nyamujereti Official. Ibyo binyamakuru byose, ibi biganiro byose niho biri bugende bica. Hanyuma mukora subscribe kuri ibyo binyamakuru, kandi nimba mwanze turagira gutesa, ariko twari tubinginze ngo mukore subscribe. Turakora subscribe uwo kwa Nyamujereti
asimbuke kwa Murenge Today, yongera asimbuke ku Iwacu Films, aho hose mukore subscribe kugira ngo mukomeze mudushigikire muduteze imbere. Abana batashe mu gihugu cyabo, ibinyamakuru byatashe mu gihugu cyabyo, ubu ni ukuvuga ngo ni ukuduteza imbere. Hanyuma n'ibinyamakuru byari byarahombye byo muri gospel, ubu ngubu bigiye kuza bikorera iwabo, bikora ibyo bitera imbere. Ibya gospel ngubu byarahombye. Aya niyo makuru mfite, abari muri gospel barahombye, none bari gukora ibiganiro by'iwacu. Ni ukuri ibyo bintu mwakoze ni byiza cyane, byagize bitera isoni, ukamusanga amacano yose bayajanye mu bisirimba no mu mashobize yandi, ukabura ikinyamakuru gishobora kuvuga iby'iwacu, ugasanga ni nka bingahe nuvuze akavuga amakuru gusa, ntihagire umuntu ushobora kuvuga ngo agiye kureba byibura uko avugira iwacu cyangwa se agaragaza akarengane k'iwacu. Ariko kuri none turashimira ibinyamakuru bimaze kwisanga muri uwo mwuga cyangwa se muri uwo murongo, kubera ko nutavugira iwanyu n'ibiti bizahavugira. Ariko turabamenyesha ko nta kigwari kizotaha mu gihugu, kizogwa mu ruzi rw'umupaka. Ariko mu by'ukuri rata nimwirega tuzabakira, nimutirega muzarimbuka. Umunezero n'umwe, twebwe twatashe iwacu muri gakondo. Ukeneye kugira icyo umbaza amakuru, ndakubwira amakuru yose uko hameze. Hari akazuba mu kanya imvura yariguye idufatiye ku mipaka, tuba nk'abanyagirwa, turabanza turugama. Ariko ubu ngubu nk'uko muri kubibona hari akazuba keza cyane, bimeze neza. Twasanze aho batangiye gucuruza ibishimbo, amaduka amwe namwe atangiye batangiye kuyafungura. Inkoko baracuruza inkoko, isoko ryafunguye, amaduka amwe namwe bagiye bayafungura. Rero mu by'ukuri hano muri Bukavu batangiye naho gufungura ahantu ibikorwa bimwe na bimwe. Rero mu by'ukuri wowe utarataha, wowe wahungiye Cyangugu hano hirya, taha kuko muri Bukavu hari amahoro, kandi nawe uri hirya utahuke, kubera ko kuba impunzi nta gasuzuguro nkako. Rero niyo mpamvu tubararikira gukomeza kubana natwe mu bindi biganiro cyangwa se mu yandi mashusho ari imbere yacu. Murakoze cyane. Umuntu ufite ibihamya yuko Yesu yamugiriye neza tubimbane kano kandi nagatekerejeho karava cyane. Twabonye kugira neza kwawe Kristo. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Yavanye Dawidi mu ntama amugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi we mu ntama imugira umwami wa Isiraheli. Iyavuze biraba, iyavuze biraba, iyavuze biraba, iyavuze
yavuze biraba ayiwe yavuze biraba we yavuze biraba yavuze biraba yavuze biraba ibyo yakoze nibyo bizatumara ubwoba no gushidikanya kw'Imana yakiriwe biza bitumara ubwoba rwose. Dufite ibihamya turasubiramo ako kantu ukumve cyane nubwo na Sara yari kukumva. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza. Nimara ndari indirimbo Jean Gisubizo nayo yamfashije mu minsi ishize gatwagiye. Mana we dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira ayiwe neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Yavanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi bunama